Yamama Obibia Yamobia kwa by Emadek TV so any Bishop and Yanko Nay na se hono ye wosisi a ewo anwama so domiabra na ye ne Akwada Nyame ene ne manager agina ha ye ne ba ba etwen enkomo boss first of all wona ye bedi nka bisa o question Akwada Nyame ye nim so akobi ni talented case aba oba ye nche bia ene Bishop and Yanko ayi no obi pia enu ntina mo ha na nse bibi fufu nti ena mo no kure ni medase bebre menu aba na question awabusa me Emadek no kure ni o se pani ti fie no o se hwemfa no ho a ebedum em na asam na asa akyeche ni kom de bia ya na sa enwum we no mefa mu aba e de toto me bra ho se wo hwa akwala na bri bia ya na oto adadam ni nyansanyom ni ade na ya na ye de toto abrabo ho pa de enti ama meka se ni ye se ye hwe hunu se we eye something like national event a wo a wo hwa wo ho bom mu a wo entertainment mu bia no no kwasam ni se nu nkwan so mu obi ne ka che se so oba bi ansa no waba eye ye nyina na yenya asem no ana se ye nyina na ade na to ye enti na ba se ne ho akohia se ba bia yeso ye wo bia se ne Ghana for ECJ akola tum etimi bo moden ede omo enimonyam etai akola ye chi sika empa ye ne ade no se bibia ba sei na se eye Bishop Bernard Nyako ye pena sempa ana ono nso san wo entertainment mo mu ye mpanifo ti bibi se yesi a na ese register no yeso ye be ka present sa enti ka hu bi ena ma ye ka se da bi yemra na yeso yemfa ye nimonyam kakra no emfa meta akiri bi. All right, Akwada Nyame akwa community talented case bi nim se nkola bebre na no omo ko community talented case na bi ho ha onte wo ka me bobodin bi bo ha onte wo ka bi. Now, on any time or day, talented case no crown, essence a very serious time in terms of coronavirus. Here, I want to be more show or to be a program. How are you guys going to maintain his talent and also make sure say that Chimbiano, Akwada Nyame very relevant to say, or more talented case and a no question, Medasi Bebre, na Kakra Mekan na say, it's here for Mutia Minia for more Shamina, Kakra Mekach Muna say, Moma Modia Sama me Babekin, Moma Yenina, Sanya Mode. Motu mukotokuom emma kotokuo ne kasa ye pagya akwala bi kwa na vote sa na asema me ba beken no so fa sa kotokuo kro na ho. Here is the case aye na ye hu say a virtual streaming and I say we say online social media and you make very good use of it. Say kra wo ye onyom na aka so be ye ho lunch people will not come because ye twem enti kakra meken na ye say as a good manager me I know what I'm doing and for that matter I pray to God. So always God gives me insight on mame inhunumu ema abrebia dwumade bia me di bia no so etimi wie peye de enti ameka se ne say ya bom modern a me metena ase no mahu se me ko fasika bi obi ka so obechamade na meji ade kro no de kwaya nwoma akwala na menye hwe ma akwala no because nwom we one track wi a de aka ni mu doso ene why not doing something abema abrebia pesa we ya nwom na wo betimi aye enti bra me ne wo kasei mi ankasa mabomoden akopa ahwea apɛ ho cement matwa blocks me di besi studio in fact me di si ultra modern studio di ama akoda yi na ni din no eda so enti abribia just keep in mind say na mun keep your fingers crossed say Akwada Nyame you will always have a feel of Akwada Nyame. Akwada Nyame will still reign and ni din no be so aka system no because mehu trick no whereby maybe establish a year ultra modern studio 6 June Thanksgiving great Thanksgiving so Thanksgiving no fundraising beba say na studio no mu no ma aka nyina live band enti se mu se mre kono every Saturday bi Akwada Nyame gina ne band anim na or ye live band adofo wo a wo hwe me ene wo a wutirim wo adwempa sabe ube you take one now simple as also de boano na also animonyam hye ne ka awrade a na ebi so aka enti yima se wo busa me sa asem we ya na de meka cho ina ya se mahu trick no mahu se virtual so yankasa ya ye studio ya de be maintain akwala no fame no Nyame enhira oko social media Akwada Nyame ubo Akwada Nyame a lot ba ye hu ye akwada is that was enti bese bisa na nso ka amahwefo ehu say official page for Akwada Nyame on all the social media platforms ene ne ehin medase bebre wenti na ya mebra no because ya na eduru ba bi na say a problem bi because wa me ka say me nko na me hu say mebra isu hu mesrɛ mo ye wie program no me notice ade bi e wo me IG page whereby
obi na wafa me picture ne akola ne picture me say na me kra me ni me de ho adaje sa na afei followers e di nachi no na omu di nachi kra se na me de no enti me sira mo de ameka che mu na ye say the official page for Akwada Nyame eye difference ni GH unya hu Akwada Nyame GH eye ono a so hu Akwada Nyame na GH nkan wa me pa cho eye nkoso enye ono a picture edaso no eye Akwada na nkasa o se coat eye blue black ana original so enti eye Akwada Nyame GH Facebook Akwada Nyame GH YouTube Akwada Nyame GH Instagram Akwada_Nyame_GH medamase Akwada Nyame kan wa kuma MT manager kasa mombra e mabaye na performance no so no e ba ne sen e na to san no de mai okay enti Akwada Nyame okra na ebija mo akọ asembe na wo ka kire Ghana for fans wo mo vote ma na wa beju pempenso wadwi e de na expect fi Akwada Nyame se dachi bia na ibenya nwompa fi ho mpacho dedi kan meda omo ase fans of free obibia a vote mame abrochefo enyina Ewrade enhira omo nyama hire omo na Ewrade enhira omo na mu Ewrade emie kwan bia emu atocho ema omo Ewrade emie sikapono ema. You should expect nothing by the best. Only entertainment without learning something. You be jam Marco. But trust me, you person who say in terms of education, I don't know more fan school. In terms of education, me da se bebre me to me manager sabe me soma ko school kakra. Enti no ya na abre bia no se me manage akwala bia me make sure say akwala kro no so at least wakọ nanim asene me. Enti ama asma making ebe esre me am wafa me no mu na netifie me na me hwe no ni school ye bibia me wafa ase school am de ne koye different from baby am de Akwada Nyame ko die ntia afi na ode ye ne foundation we say level na wadru no enti me de na ko school papa ya boden enya boden keke omo kira de ankasa se ne be ya a year today mo amu be hu Akwada Nyame bia no you will see him in a different level. And you know, for education there, we started school, I say a month any, which is way back there. Men can say no. There be much more. Okay. There be a talented kids, you know. I coming. All right. Yeah, that was it. Say your friend mobile. All right. Nyame sha obibia o share Emadek TV ene ya chef for any fancy na. You go sha I will Bishop and